Pozdrav svima. Evo danas ću vam pokazati jednu super aplikaciju namijenjenu znači za učenike, studente i slične koji znači žele na iPadu pisati sve svoje bilješke i slično. Naravno koristit ću ovaj super stylus iz Apple opreme. Znači aplikacija se zove Note Taker HD. Košta $5 i stvarno je fenomenalna znači za pisanje teksta, stavljanje nekakvih grafova i slično. Evo da vam malo pokažem. Znači tu lijevo imate popis tih svojih ko nekakvih bilješki i tak slično. Znači možete kliknuti na jednu od njih i jednostavno idete tu, prikazujete tekst. Jednostavno možete si otvoriti znači te bilješke i imate znači dva načina uređivanja. Znači imate edit 2 i edit 1. Edit 2 vam je znači da kad vi imate ovaj pravokutnik, stavite ga gdje želite i vi dakle ovdje dole pišete što želite da vam piše dole. Evo sad ću ja pokazati, na primjer stavit ćemo ga tu i sad nešto hoćemo pisati. Evo. Pišemo. Vidite, to se znači ovdje piše. Vi naravno imate tu opciju undo i možete znači brisati. Možete ići sa return u novi red. Možete ovo micati gdje god želite. Možete ići naprijed, znači micat. Vidite kako se miče. I ima jedna super opcija. To je znači da se on automatski pomiče. Znači vi jednostavno, mi jednostavno pišemo. Pišem nešto. I sad vidite da se ovdje pojavilo ovo sivo i sad kad vi krenete tu pisat, on će vam automatski nastaviti desno. I to je to prebacilo. Evo vidite, znači stvarno super stvar. Znači možete stisnete gore i erase, jednostavno idete brišete. Imate znači gore možete odabrati boju i debljinu kista. Možete podesiti neke postavke. Možete normalno povećati ovo, smanjiti. Možete znači ubaciti nekakav tekst, znači baš tekst onaj sa tipkovnice. Možete ubaciti nekakve tablice, koordinatne sustave i slično. Znači ovako ako želite nešto malo drukčije. Iako je meni čisto dovoljno ovo čisto pisanje. Možete ubaciti slike i slične stvari. Edit 1 je jednostavno pišete tu što vidite. Znači mi pišemo jednostavno tu ovako. Znači vjerojatno većina koja bi pisala nešto na faksu ili u školi bi koristila edit 2, ali edit 1 je isto za neko možda skiciranje i slično. Dobro. Znači, jako super stvar je što vi svake te bilješke koje napišete možete eksportati u PDF, poslati na mail ili slično, a možete i svaki PDF unijeti pa ga tu isto prepravljati. Znači, odemo na primjer na Tools, Output Selected, odaberemo na primjer kompleksnu, i tu imamo znači opcije da hoćemo e-maila, da ćemo otvoriti ili ga hoćemo printati, možemo promijeniti nekakve postavke i slično. Jednostavno to se napravi i pošaljete si na mail. Onda imate tu, znači, možete mijenjati pozadinu, možete svašta, format, slično. Znači, stvarno i aplikacija super. Ja već koristim, ne znam, nekih mjesec, dva i stvarno mi je fenomenalna. Znači, sve sa faksa što pišem ovdje ili gledam skripte kak imam slajdove. A još sad kad imam ovaj super stylus koji stvarno fenomenalno klizi, stvarno genijalno. Evo tu imam sad jedan prazni pa ću vam pokazati.
ovaj koristim za demonstriranje. Evo, sad ćemo, na primjer, kak bi bilo, na primjer, da smo u školi. Da, isto imate ovu lijevu marginu koju možete pomicati gdje možete pisati slično. Imate još dosta nekakvih finesica koje uopće ja baš ne koristim. Evo sad ćemo staviti, na primjer, automatski. Ajde, idemo pisati. Radimo recenziju klika. Dobro, malo ružno pišem, ja sad moram tu malo čudno staviti zbog snimanja. Ali dobra je stvar što vi u biti pišete u taj mali pravokutnik i to vam stvarno onda tekst vam ne zauzima puno mjesta i sve je lijepo precizno, pedantno i kad se neko vrijeme naviknete pisat ćete full brzo, a i ekipa s faksa i škole će vas traži da im pošaljete PDF ako slučajno nisu stigli napraviti i onda ćete im to lijepo poslati. I svakako preporučujem vam ovaj stylus jer meni je puno bolje od onog prije i jednostavno je pre lagano zapisat i bit ćete sigurno oduševljeni i eto, to je bilo to.